Ni ibikoresho birimo radiyo na televiziyo za furate, dekoderi n'ibindi byibwe mu bihe bitandukanye byafatiwe mu karere ka Nyabihu. Polisi kandi yerekanye n'abantu 7 barimo abagabo 3 bafashwe bakekwaho kugira uruhare muri ubu bujura, bari kumwe kandi n'abandi bantu 4 barimo umugore umwe bafashwe ku mpamvu z'uko baguze ibyibano. Bose ubu bakaba bacumbikiwe kuri sitasiyo ya polisi ya Jenda mu karere ka Nyabihu. Bamwe muri abo bakurikiranweho kugura ibyibwe baragaruka ku kuntu bisanze aha hantu. Byatangiye abahungu babiri, wa muhungu warimo uwo hirya banzanira furati yari bitwaka ikaze, furati yo kumurasire banzanira n'indi furati yamenetse, bambwira ko ari izabo, ntabwo nari nzi ko bazibye. Ubwo bamaze barangije barazigurisha, nza kuzigura, yari yamenetse ikirahuri, nje nari ndi umutekinisiye ariko ntabwo nzi gukora ibintu bikaze, njya gushaka ikirahuri, njya kugishaka i Musanze, maze kugishaka furati nza kuyigurisha. Majije kuyigurisha ya indi yazimye yakaga ikazima, nayo nza kuyigurisha umutekinisiye. Ubwo bimaze kugenda guco, hari harangiye igihe ntabwo nari mbizi, ariko nabiguze ntazi ko ari ibyibano, nta nari nzi ko ari ibyibano. Ubwo bimaze kugenda gucyo nibwo nabonye imodoka ihagarara imbere y'aho mba ndi. Ubwo imodoka ivamwo abagabo, nta nubwo nje nari nzi ko abagabo n'abapolisi bambaraga gisivile. Bona bavuyemo baraza, nari ndi kwinjira mu muryango ndi kwerekeza ahantu ho mu Kanyariro, bahita bamfata baravuga bati furati waguze. Kubera ntatekerezaga yuko izo furati bangurishije bari bazibye ntari mbizi. Ubwo ngubwo baba baranzanye ino cokora mu rugo baraza babwira ya furati nashyirishije mu kirahuri ahiri baja kuyizana. Na radiyo nayo naraguranye muri telefone yari yaramenetse ikirahuri, bampaye radiyo ya Mpurimbongera 15 nayo barayizana. Ubwo bigenda guca. Ibyo yaguze byose wabyishyuye angahe? Ibyo naguze byose hamwe nari nabyishuye 25. Byari bikiri biki? Yari kari agafurati gatoya ko ku murasire, watsaga kakazima, ukakatsa ukagatungaho telekomande kakaka kakazima, n'akandi karamenetse ikirahuri, ariko naragashakiye ikirahuri, bakazanye hano naragashakiye ikirahuri. Hanyuma ukimara kumva kubona ibi byakubayeho, hari ubutumwa watanga ku bandi batekinisiye nkawe cyangwa abandi bantu bashobora kugura ibintu batazi aho bivuye? Jewe ubutumwa natanga, umuntu uguraga ikintu atazi aho kivuye cyangwa kigure na nyiraco, jewe mba ndi kubona byamanza byaca no mu buyobozi. Ubu ngubu njiye ku giti canje ndi gusaba imbabazi yuko ibyo bintu nabiguze, ariko nabiguze ntabizi. Ndi gusaba imbabazi n'abandi batekinisiye aho bari bakagera, hagira umuntu uzura bagurisha ikintu ngo bakigure batazi ko ari ici. Bagomba kumanza bashishoza, kuko je nkurikije igihe bamfunze ntago nari nagafungwa. Umva birababaje cyane, ndi kumva mbese je ndi gusaba imbabazi. Nabo aho bari babyumve, ntihagire umuntu uzagura ikintu c'icibano, kibaze baragura ibintu batazi, baze baramanza bashishoza barebe ko uwo muntu koko ico kintu ari ici. Ugiye kugura ubona ikintu cya mbere akwiye kubanza kubaza nyiri kugurisha ari iki, ukurikije wowe uko wamaze kubona? Nkurikije ukuntu nabibonye, umuntu ugiye kugura ikintu agomba kumanza yazana fagitire yaguriyeho ikintu, yamara kukwereka fagitire akanakwandikira urupapuro ko akugurishije, ngo kimwe hakaba hazamo n'abantu. Uti urasaba imbabazi usaba n'iziki? Ubona warakoze ikihe cyaha? Nakoze icyaha yuko nabiguze batampaye izo fagitire ngo manze nareba ko ari ibyaha, ariko nanje ntago nari mbizi, niho nari ndi guturuka mu byaro, ariko ubu nanje narabimenye, noneho nta n'ibyo nje ahari nanagura, ntago byashoboka. Mu kahe karere? Muri Nyabihu. Uti nako ni icyaha, icyo cyo bunashaka kwaza cyenda n'ubufatanye cyane umwuga we nk'icyago n'abakozi bagisobanurije. Ico canje yo kuntu nabibona ni nje wagikoze, kuko iyo nza gushishoza kamanza nashaka fagitire nkababaza fagitire, ntago bino bintu biri kumba babyarambayeho, mba ndi mu rugo. Umuntu yanzaniye televiziyo, ubwo nanga kuyigura, nanze kuyigura rero ikosa nakoze nuko namurangiye undi wayiguze, bakaza kumfata gutyo. Ntabwo nari nayiguze. Byagenze ute?
uko byagenze yarayinzaniye nanga kuyigura, nanze kuyigura rero nkora ikosa murangira umuguzi wo kuyigura. icyo bari bakuzaniye ngo ugure ni iki? Televiziyo Uwayiguze yatanze amafaranga angahe? yampaye 33,000. mu by'ukuri umuntu ukuzanira televiziyo ngo uyigure ntabwo wigeze ugira umutima wo kumubaza ngo mbese ni iyawe cyangwa se fagitire yayo Ntabwo nayiguze njyewe, uwo nguwo ni we wayigurishije ku giti cye. Ikosa nakoze ni uko namurangiye abayigura, ntawe nayiguze. Kuri ubu ngubu ni iki wabwira abandi bagura ibijura? Ababyeyi bakabireka. Handi habamo inyungu. ubona ko atari ngo ko kugura ibijura ari ikibazo ni iyihe mbese nk'icyo wamubwira ushingiye ku byakubaye cyangwa se ibyo wowe wiboneye? Ababyeyi bakabyihorera kubera yuko ubuyobozi buba buri kubikurikirana. Umuntu yakwibaza uti ubu ni iki gituma umuntu afata icyemezo cyo kwiba cyo kujya kugura ibintu azi neza ko ari ibijura? Ni iki gituma afata icyo cyemezo? Nta cyemezo nari nafashe, ntawe nari nabiguze. ubusanzwe ukora iki? Waba usanzwe ukora iki? Wacuruza Ncuruzaga ibigori. ucuruzaga ibigori? Bacururizaga he? Arakikora. None ubu muri inzego za polisi wumva usaba iki? Wumva ari ikihe cyifuzo ufite? Ibyo bigori nibyo ncuruzaga. Icyifuzo cyawe ku ruhande rwawe, ku ruhande rwawe ni iki usaba? Icyifuzo cyanjye ni uko bambabarira. Ubakubabarire se wakoze iki? kuba icyo kintu Ese ko mfungiwe ubu ngubu sindi kuzira ubusa, nta kintu nigeze nkora. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Uburengerazuba SP Sylvestre Twajamahoro yavuze ko aba bafashwe bose ubu bagiye gukorerwa dosiye bagashyikirizwa ubushinjacyaha, akagira inama n'abandi bagura ibyibano ko amaherezo ari ugufatwa bagashyikirizwa ubutabera. Nk'uko mubibonye mu mikwabo yakozwe hano mu karere ka Nyabihu yo kurwanya ubujura no kubuhashya ndetse no mu ntara y'Iburengerazuba muri rusange, mwabonye ko hari abantu berekanywe bakoze ubujura butandukanye burimo kwiba za televiziyo, amaradiyo, za dekoderi n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga. Ababikoze rero bamwe muri abo babigizemo uruhare barafashwe niba rero mumaze kubona, hakaba hari ababyibaga ndetse hakaba hari n'ababiguraga mu buryo butemewe. Uyu munsi rero twerekanye bano mu karere ka Nyabihu, ariko no mu tundi turere hari abagiye bafata ibikoresho nk'ibi byagiye bifatwa. Ubu hari ubutumwa rero duha abaturarwanda by'umwihariko hano mu ntara y'Iburengerazuba, ariko by'umwihariko hano muri Nyabihu. Uyu munsi niho twerekanye ibi bikoresho, ariko tubifite muri karere ka Rubavu, Rusizi, Nyamasheke n'ahandi no mu tundi turere tugize intara y'Iburengerazuba. Turakangurira abantu yuko bakwiye gucika k'uyu muco wo kugura ibikoresho bidafite za fagitire, ndetse n'ababigura bakaba bakubahiriza amabwiriza ashyirwaho na RICA, kuko hari amabwiriza yashyizweho. Ushaka gucuruza ibikoresho by'ikoranabuhanga byakoze, hari amabwiriza abigenga ya RICA. Tuributsa rero abaturage igihe bagiye kuryama ko bakwiye kujya bafunga neza bagakuramo imfunguzo mu nzugi, ntibaraze imfunguzo mu nzugi. Ikindi kandi turabibutsa yuko bakwiye guhutira kujya batanga ibirego kuri RIB kugira ngo habeho gukurikirana abantu baba babibye, kandi banarebe niba televiziyo, radiyo bafite zihari zafashwe niba ari izabo. Tuributsa rero, turatanga ubutumwa tubwira abantu yuko umuntu ufite fagitire cyangwa ibimenyetso yaba yarashyize kuri televiziyo ye bigaragaza yuko ari iye, ku cyumweru cya nyuma cy'ukwezi cya buri kwezi ku wa gatandatu mbere ya saa sita yazajya aza hano kuri sitasiyo akareba niba televiziyo zihari ari iye, yasanga ari iye akayisubizwa. Ni muri iyo ntara hose rero uzajya abona umwanya ku cyumweru cya mbere cya nyuma cy'ukwezi, icyumweru cya nyuma cy'ukwezi ku wa gatandatu mbere ya saa sita ashobora kuza afite ibyangombwa, fagitire se, cyangwa azi ikimenyetso yashyize kuri televiziyo ye, kuri radiyo se, laptop n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga byibwe, akaba yafashwa kuri uwo munsi. Ubuyobozi bwa polisi n'izindi nzego dufatanya mu kazi ka buri munsi tuzajya dufatanya kwerekana ibyo bikoresho, ababonye ibyabo babisubizwe ku bakozi. Ibikoresho mumaze gufata bingana iki? Nababwiye ko bigiye biri mu turere dutandukanye, hari ibiri Rusizi, hari ibiri Rubavu no mu tundi turere. Uyu munsi hano Nyabihu twerekanye televiziyo zigera ku 9 n'amaradiyo 2 na za dekoderi n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye bagenda biba bijyanye n'ikoranabuhanga. Ariko uyu munsi wa none
turabwira abakora ubujura abiba ko babireka bakabicikaho kuko inzego z'umutekano ziri maso. Abafunzwe bakekwaho kubyiba ni bangahe? Dufite 3 hano bafashwe na 3 babiguraga, ndetse hari n'abandi bagishakishwa, nabo nibafatwa bazashyikirizwa ubugenzacyaha kugira ngo bakorerwe amadosiye. Afande, hari bamwe muri aba ngaba baricuza ibyo bakoze baranasaba imbabazi, ndetse ikirakurikira nyuma y'uko bafashwe bari aha ngaha gukurikira iki, barajya mu butabera cyangwa se nk'uko basaba imbabazi hari ikindi kintu birumvikana? Iperereza ryaratangiye, barashyikirizwa ubugenzacyaha kugira ngo bakorerwe amadosiye. ariko afande ubwo butumwa bundi butomoye ibiganiro mu bantu batimva ko bitwaye. Hari ababicuruza mu maduka, bagomba kugira igitabo bandikamo kandi bakaba bafite uburenganzira bwo gucuruza ibyo bintu, ndetse umunsi ku munsi akandikamo ibyasohotse n'ibyinjiye nk'uko amabwiriza ya RICA abisobanura neza. Akagira uruhushya rwo kubicuruza rumara umwaka, hakabaho no kurwongeresha igihe rurangiye, ndetse igihe gihe atubahirije amabwiriza akaba yabihanirwa. Abaturage rero mu buryo busanzwe turabakangurira kwirinda kugura ibi bikoresho bidafite za fagitire, bidafite inkomoko, kandi bakagira amakenga igihe umuntu amuzaniye igikoresho agurisha ku mafaranga make nk'uko byagiye bigaragara. Mwumvise televiziyo yagurwaga 30,000, ibyo ngibyo urumva yuko haba harimo gutesha agaciro igicuruzwa. Murakoze. Ingingo y'166 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano byabyo mu Rwanda ivuga ko uhamwe n'icyaha cy'ubujura ahaneshwa igifungo kuva ku mwaka umwe ariko kitarenze imyaka 2 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda kuva kuri miliyoni 1 ariko itarenze miliyoni 2. Harimo n'imirimo rusange ifite igihugu akamaro mu gihe cy'amezi 6 cyangwa kimwe muri ibyo. Rafiki Kabenga, ATV, mu karere ka Nyabihu.